take a question to want to tin can question to to katicha teach ka kor shanga wal joge dane sha luk cha jelum ba je kula passport la wale so kon dia la ngaje no nena ala special court ci dede ci expert la det cheng e dane cha la no ba je tu je ko me cha ngun ke ni jandang jokro dien la 1 month paikel mi ci paikel je to den de luk da to but che kan antama an go kan lugo mo kanatu ci Dr. Gary la defend lawyer Dr. Machar ci court ci ga jogo no yen special court malaji na ci chuong tala to me atin yen we are nyog right ko en tam malaji na men tam ci jien ka ngot ci ka bel ci ala ngore ngone ko ngote konte cha yapin ala luk to ga changa badak ka pai bangwan ka bo to ga changa badak ka pai wel jen duration e dane shangun baranta ma mishala jiena lel yen ngot lel yen lo bel wona na ka lugan bangwan dien wona ka welien lo ku yen extend chaga jogo no kwana dun kwana jo update kwana jo extend yok mi ya tije rodun mi biya ngot biya ga nyok mi youth yen special code mi biya yoniam ko en look at talk already look at talk ko ci dede expert but can judges and we can jingone and we can maybe can look at dan so many people are expecting it today bakadil respond kamandana shi wala lat ki me dan inshallah ke den chenga wal joke dan and wala bana rwani to wan bana kaling dong be look ba pen pin wala mi ba continue ke ba ja kapchong ba to ga jen code hearing and wala la special code money no ngai kon diale te konde chagak kume Dr. Machar wona ke defend lawyer ke tin kon ci roj ano take article mular no 103 article ano cha Dr. Machar cha de suspend ano jen take immunity mi cha kame ngot cha de wo ka by president but cha je wo ci kon dial mi ci na mo chana jenen ano cha ngot ba wa cha ka violate constitutional right dum Dr. Machar ke ne je kware cha je lok me lat ke longwa da me o de special code de japal de now hybrid court mala criminally ala war crime mitera mi do lat gwa kur ba je lugo wana money but cha de lungne Dr. Machar ka roade ne re kono de lugwa me de ka lugo me ne kirme yadit ajen me dwal kume ke je en wo biken special court biken wo bik hybrid court biken introduce na me akel me lokan antame ajen menen yen let ken delay men so on wala cha George Nodi ci Dr. Machar cha nyoko mulo ke je gwalok ate ga jom cha kula da kene ka gwase da na kene shi kana cikin ka lawo ji media ko de je broadcast live de je nen de med melero de nen ne dial bacha kene tama tel mi shora lat ke tel mi shalat mu dong de kula guje no na me bi kana nyot ne dial ba guj ba dio je in the end of the day banten ko lat kru din bana ka ngaje no ko ngune so na me dere gwano de konti ka ngejde katin kon tin lat krodien there's one of the breaking news here magora banyo yakel breaking news among a wudadien gun michel ke nyal nyal jen chatia ka kuma SPLM nyal jen a prominent key veteran politician prominent figure mangai ke long rewika South Sudan jen wujane nyal jen chatia en tama charode le party do dien ke bondo dien changot ka kume kirme yadit na me shocking along kan itin one ka social media ko take video te chalas online kene waragani application te chagor enojen charode moch ke new party ke bond mejidit nyal jen charode chak mudo dien charode watch ala his membership charge suspend generation belong la part of SPLM pin kirme yadit charora moika party the Mutual Sudan Salvation Movement. Sudan South Sudan Salvation Movement agenda na cha chakantame ala party de. Che kirma yadit gwasa me cha jagwany anyal de nyal eno kirma yadit cha corrupt ka jawara na chalat. Jene kirma yadit logo jeno ba national election ba jalat
kir ma yadi logo jeno jen ba permanent constitution ba jetuk kir ma yadi logo jeno bi South Sudan ba wonyam ajana charoda wo ka party dunga spelem charoda mo ka party dodien jowlin kone me chinyal denyal chala do nena michikene me mu wo jaroda me ka party dunga spelem pinya kir ma yadit wo chenga jeno kir che goru jen wo be malbeben ko michi ron ben be election be extent anyok jen naga civilian no che wan charoda wo charoda mo party de michale sa Sudan Salvation Movement and party no mo jene entame che jamat kene bonus ke UPA United People Alliance chicken partner money chicken mat kel UPA ke United People Alliance jen kwari ne wudu ke pagana mum kene te konte charen mo ke peace ke peace initiative ke part mi chikari alaka no ke dolda badul ka kwimal ka kam kuma kirme yadit kene ka na mo shwaje cholo no shwale timan peace initiative mi shwal ka ye hope ka South Sudan chikana tungnu ka gwaze dan baname agale kume SPLA yo kene kuma kirme yadit no de kan takamal ko share no mo ke bonda dien gwaze dan e tan kamal tin ke 2018 peace agreement chikan logo no become a party become a part of 2018 reply peace agreement chukan chonga chongdien ajen mo kwa tuman peace initiative kwa inyo kamu waje lada kanore wika Nairobi entuman peace initiative che resource no to wan cheka west che kwa to wan long cheka ya ko kan kwa yos ka kwa South Sudan tila resource ne liet goal kan other thing che funding kon la be kan kwa ti chaka tuk tuman peace initiative tuman peace initiative chaja kapchong ka jen paira we dan ke paidiok chukan kapchong paira chukala do ne ka paidiok ba tuman peace initiative ba nyong mulo jetin and that was a time e ba wudi shalka me bol mel ba je kwa inkaje ala vice president ka kore shukan dakuma char shukan yuan ma jan kore dana kula to kana ser mu kware ma chala yen gaje wale ke loga jen wale misha calculate a kirma yadi shukan tuman peace initiative shukan put alo chaje laska alt ke jikana kapchong shukala do ba je lo continue ka paidiok shukana shular no tuman peace initiative is dead jenta e dana chikana declare keje so much namo ko shaja ngach UPA ke United People Alliance and right ke apagana mum chikana no dong de right ke kir ko de kan mal de kan nong dai te lemit le rode ko ki ke liu te ke Dr. Machar de mangai kone Dr. Machar is the only key ke peace process ko mishe demand no bi mal beben and the lati diala ka je kenyal Chetama Milokajen or I can get to man peace initiative or Remachate Retigen. So the rest of these parties keep bondiala chakti, we can no can tell a lot. Again Chaka logo on Shanga Chala Charian Chalat, ku focus in Naka Dakuma Charon, Remachar, a Yankaje, Atul Kaje, a SPLIO, a Joy Kaje. So again Tada and ticketing. Again we bit can get a bondiality. But a Georgia Guan Wonena, would a Shalka Manial Daniel she declared. A Genesia Gian Kapad doing a spell him. One me a kel mbe SPLA pinkir ma yadi beje weekend ke baka tiam ako jen garame ramanga kelong very important person jarori yu chak bonda michal ke South Sudan Salvation Movement jen belet kel ke United People Alliance pin pagan mum ko jen ramanga ke ben la shocking ka kume kir ma yadi ke jende ko en kum kir ma yadi da wajen chikan drop chikana bai Allah do be da ne chinakule struggle kaje liberation struggle me kwalatere which me terke mu me je na ka jalaba kingu ka je na ko be ne di kontila citizen ka South Sudan be karen be kuin kwar kir ma yadit dole ko dere peace dere je implement ko de na ko national election so je dan dole ka kelong karam dan dole ken kaje e dakseng machar kene dial nen yen gati chari nyoka moy karodi en ka par ni ki ka bon o ngai kene no chikir che dop che jabay ngai kene no kir te to year o be pen te wan poma penejen che bu won yam kontem cha ngaje no mission de kemelede wale no South Sudan ba fail corruption ejen michina struggle ko ba South Sudan ba je kajena antama kwa South Sudan kwa demand no de ka te national election ki queen kware kallo ka je kir ma yadi angu jak kir de cholidi kir awa a dictator ko malade a dictatorship
ko jin lugu jeno ba ko inquire ba jalat. So for that reason be lot of problem big create be chaos big create then bina bi ko la focus ka kan written corner to kina bla focus ko take ko inquire malat ke, and that is what is happening. So jo me der gwano de yana ling nyal den nyal che jien ke cha tiai ka pa de dunga spelling gor no bi ka gor ka social media gor je jatin me video de tetin bi wo gwech ano bi mandana chalar amene application manana chalar jatin bani gor je no bi ngaje no ngum tiai ka je bi wo je ka je na application mo bache la di longwa men tama no nyal den nyal che jien ko jen so kume mende kirm yadi tenche je le trust anymore jene che trust je lose ka kum kirm yadit ko kan lokan no ba national election ba jalat. So Jome there woka kondian. Another breaking news, Mishana writing bane, Emma Kwaitut. Ma Kwaitut, no spiritual leader. Ma Kwaitut kondi alchana guy kichi kon nger. I believe any nuer shanger, kamanda ana chana ling. Ke shocking news, shocking story. Nitin kontin beka ma Kwaitut kene jikware. Report shanong kon. SSPDF. Nere kono gorke kirma yadi chite commissioner dunga Youth County. Jo chikana lat. Kana nere chopke kit wiri kudang di wiri jan barrow. Tila jikwar makwaitu tila nuer wai army. Nete konte gorke jeno de Dr. Machar de jalun kena jikware wa chige tiai. Kit wiri kudang di wiri jan barrow chige tiai. Chikenwa ka kuma kirma yadit. Porpen makwaitu chineka chika chop doro mom shalka Youth Town. Chika chopten. Why shukentine ko ba mwene ken ba ko mat ko kume SSPDF. But what is shocking here, wa ken do badana mat kerudien kume SSPDF wa gor ken match ken a day. Match ken a day ko buka onyin kan wori tintere wikin rol. Wa moje ke day ken match ko bukan dor nuari bukan o terrorize. Jen jo dana chalat. Kore dana chitu ko kor jogo me dan chana jeling. Meshi ngwane nyirol chike jien chikanu ka yut chikan ma kwaitut no chikan o mak wane men tama ja jojo no ba ne ma kwait ba ka use ka ba ne de ti te nyirol li ba ka use laga wer kan lo nwer ba ka kulu use ko bu doron danante ka lo nwer lan de ne kan men jel ran ki kan meret jiter gorga jeno bu nwer bu rodien na ka rodien. I think on the algari I don't know why ngu nuere tika kono ngu mteka kon, but I realize one thing here kana di chiti IT ne di kidu kudang di widi jan barrow ne di chiti IT wa kan jel kan ke prophet dodien prophet mo shwale prophet jal chagjel prophet jal chagjel wa ijaga makwach but yelat ka message de micheling ke video ke record michalat chawen chihen makwaitu en jal chagjel mila gog dang ajene gog dang en baka yut baka kuma SSPDF ko bamal baja bengor ko bamal baja implement charaje lunka rwani tungwan te chire ko wiye ya ki lima kirano chanwar shaga denak ki china dwal ke kuma kirmi yadit chala do ne chine chuch wad minag yenetin entama chine mal chine nok a Youth County Commissioner won mishale ji Miss Chol Jiek ajani chene de ti shaka receive ke jegaka. This is one of the agent mi be ka kirma yadit me jake kir ray wichin winami kon wari to kon kering midit wan teran mutin reidan la kona lawo no be nyinga dial le de bakalat kene dial konen chanen gwad metin chala ne ti kidu kudang de yudi jan barrow ti cheti ai ti yuka kuma SSPDF baga jakob kana de ni in fact ngai kona longo no me ramji ti ai jeno cheti ai lora bang ore de ti ka yudi cha kamram mo
kwa nuere kwa kale jur ne titi kene di kana parweje no cha nuere ya nak ko lia nuere teten is better mi jira mimo mi don chile guje no don ma chala de nuere mi je de ngono de ribiet ko don bro de ben exposed and o take kuma kirma yadit mu ku support ka cha nuere kun cha kana so na me just like ko kon dial kon nuere take jo mi chala gwa samani kuma SPLIO Ramadan la spokesperson ke mala roin la kala de ki SPLIO kol na Lampol Gabriel take jo mi chala gwa samani banyo ga yekel ke jen kuina maka no ko chala ngo chi SPLIO members shika tiai ne de pai kon la tema ne ti kidi kudang di jen baro ke ji SPLIO chala do ne che wone den kon chi tiai tin ling yan ka wa chi tiai ni kan but ken cha ka promise and wa ba ka mo ka match ka ba ka mo ka day no ko bu ko nyen ka lon work communities jo mi chala no nyo kene ti ti cha la den wo chi ka tiai ko cha ka video ni ken cha ka nyos ka SSBC South Sudan Broadcast Corporation Television cha ka nyotin chala do nyot ka ko ba nga je South Sudan wo te kan wori ti chi tiai jen na mani ne te condition en ka video ka cha nge ka cha nyot ka television wa SPL maji gor kan obane na South Sudan no ken ilet ken long ka kwe malka kan o ken ba ka mu ke credit kuma kirmi yadi shigala do mission na meneten kon kani cha ka force atele ka willing ko de ka turke video ba cha ka turke video ko ba je ko nyot ka SSBC cha jo mo cha jalat cha ko lo mo ke warning cha ka jogo no na cha ka jogo no shwa community ni shwa ka yer ko bien community we are tur lora bang ka bi alar no ne de ti chi ka tiai no chi na tiai ngumbe no ko ba ko mo ke credit cha ka jogo no mo chi chon jene shwa nuore shwa ka use la ne ti bi akula use la tool ko bi akula mit ke jog dien cha jo mo cha jalat so na me de la ler mi de yena ling cha jordan cha nyo lat be kuma SPLIO ka do badanan cha ga buka ka doro shal ke juriva kana cha ka buk no karen nyali kana tin konti la ji SPLIO doro shal ke wow dio je cha nen ka social media te ka ne ring te ka ne te ngwante te chelar bono de yen pal kama na to doro shal kamo Western Bargizal state ka awil doro mo Michel ke Bargizalo ka wow ka jodan chalat gwasme SSPDF wachi karen nyala chicken gajak karen nyala totoni karen nyala to wa bogno kuma SPLIO chakula do wonene wa gwada dana chika boktena wa boken kurudun wang long ka wera tinani no ka wow wa mi chika ben ka wera chicken mejid chicken ka yorwinat juna kula per tinanin when more and la bari la kwinje chirin gwada dien what the good news is that waken terami mo mi chikan na ka de kono chipen ka tere lwel chikan ka wang ka teram chitika botin ka jodana shalat ka jagwazme sha wuri chalka me general lure kong mala roi ka ku SSPDF chati jenu cha ne me cha jala chala do yesine lat no che jome che jalat no chicken ren ya chicken jakko bi ka SPLIO bi kan obugan winimi but kan full refund ngoda kan no spokesperson kun Lampol Gabriel chala no men lat ke do budana bane bi boga je kuma SSPDF ki kuma kirma yadit bi kan ko bi gane ken bi kan ka shol jen ka kor gwade dan ti ka gwan mi chine ke nyuru katin chine de ne SSPDF bishop ko wero chine kan nak jen do badana wi kan jen o de kan ti de kan ka chol lo chere mi kan de chol kan ne ken but ken telemi chikan la dan wena mo gwasa mi minen konama wa kuma SPLIO charin mat ke National Salvation Front Party ki bonamo ko be kan yin ke kuma kirmi yadi chet ko kuma kirmi yadi ngai konantama ne tin wana long ka jen gwasa me wa riunat chikan kuma kirmi yadi chikan lok ko jen o mete mi to la jakare nyal no ba je jak gwadan to kuma SPLIO tin bikan ko bok no karen nyale no chikala no chika ken chana men gwi gwasa men men terke long ka so Sudan dio jede kon dial te ngitin
manyam Riek Machar mentere chatero be kwerbe jek bara jene South Sudan a working national election jiwich aka kwany Korean lokira kene jikwara why kir dwale ke national election gwi jeno misha queen kwara chajelat dere fail jenta dandatin jen dwale ko jin biran bije face ke national election nyu jeno jin chidwala jen mi ganga na pinyatama logo jeno ba permanent constitution ba jelat logo jeno ba unification of forces ba jelat jen ko ne kontra yes pelayo ko joy dor chi medan chali me chango yo kene diala no yen red bell group kene diala ko kien wona ka pelayo no biaro do report ke training center ko ba phase 2 ba je kul implement phase 2 more unification of force training ka ba graduate ko ba ka kul deploy gonna diare wi ka South Sudan ka ku inquiry ba dere kul to godi do ba dien me de queen me de unify for de ka nyom chala kamo ka chane de konti la de ni asfela yo kan dial chaga dak pin tar juba chaga dak pin gwana dial te ramatu gwaden tem right kono ne ka jana shulken gwejeno ne me tie talk misleading ko chiku me kir me yadi che gorno te ko mal me deben so dio je kon dial ngai kona men terka long gwada me ku me asfela yo akane mala tetin ku me asfela yo kan kol kan tela ma kan ka gwada antikatin akane gone no ba national election ba jela tel ndo dien de kujemi ajen menen yenen tama shaling ne mandan kan yal deng yal no jeni chetiai ka ku me kir me yadi ke ko kir ajana che corruption che ja law anyo kir che logo no ba national election ba jalat ajana nyok bon kir poinde wojana loro bank do mi mo chajen ajana jen jana jamo boro do mo ke par do din what do you think gujidi kir me yadit ba wonyam kie ba boy katin kon lede ko shi kon ne already no kir che goro be South Sudan betika mal no den je no South Sudan be dil dak aken yede ken ne jen ko ngai kon ra jan chaun mudit long de chargen kamal dan derben you know ring ma char me were wi ki juba che wore wi ki juba ko jente ko wete wore wi ki juba ko ba peace ba ji implement male dana ci kana tan ke 2018 peace agreement alu ko loka je man tama unlawful ke chetre money so na me biangach question one ne yene diala kon lengar wayno gwase me telo de ke yetie jana what will happen ngum buto me chikir ma yadi ci yere jen let's say it kuto accidentally gwada dan tetere wiki juba sen men tama jen cha duang cha ramudit michi yere jen what do you think will happen ka South Sudan there la question anymore guye nedi what will happen ko jena logo bi malbe ben ka jena cha ramudit what do you think mine garpin gwasa mo guye no be South Sudan betega mal ke guye no ba jang South Sudan ko betika kor na me der la jen mandana gorno de nywa yekel ka kor gwasen be bana mandana sha luk ka Dr. Machar bana jelin kel ko ring Machar jare logan wale bi content banu an wala bana ka linga yo ko chala re wona ne ala prosecuted team kenetiken ke evident ngwana to ngod bi ken ka nyot ka ngade godan lo ko luk tenen wale ku Dr. Machar kenete ka to ngwana ngoda ken ne nyot no ko kan I witness ni ka gwaze dan chi ka right ba de kenete ka ta evident bi kan ka nyot ka lugan wale no loke Dr. Machar bana je gore yo gwaze dan na chete ka new development mi ci ben ray wicin winami ko bu content yala content lat ko rien bana ka ngaje no ka nguni bu content ga ngani di long ban go no wale ba take direction mi jidid mi bana je ka je luga dan lo ka ray wic ka juba ka ki Dr. Machar lereme agenda na gorno de nyaka yekel please me jira mi jidit gwas me ka ci video ci jek ka ken subscribe no won gorno be subscribe kam gor jeno be news nitin kon ki report dan ba no ko gwas me gor jeno ba mal ci kiji bi mi chala notification bell bi de twan gwa dan titin ko yo mi cha do la rek be chwa mala shu be kiji no me der la ler mi de ko kon dial ani chana bi ketin kon tintin nyam jen gwa dan gore bane pektin ani biate mal bele nyokolu njoko yo ko gwad dan en ci konti ka leer mi did mi la rode no ani gore no jin bi nyane ko ken ko comment man charo ketin kon lat ko rodien